Predsjedatelj vyvršnog odbora našого nacionalnog sovitu Željko Kovač so sotrudnikami otrimali Schadsku u Šidze i Bikiću s odvičateljnima u tih stretkoh angažovanima u obrazovanju, kulturi i kulturno-prosvitnih društvov. Domašnje obvisceni, že tohoročna ljetna škola bude otrimana od 20. po 26. juli u Republiki Slovackej, a rozsvarki na podobni temi budu predloženi i u drugih područnih kancelarijah po naših mjestoh. Včera večer u Bikiću otrimana i udatna calovečarša programa Kulturno-umetnickog društva Barvinok, ktorý naštiveli Šid i Bikić na drahi domu ZOS Bolharskej. Členi KUD Barvinok boli hosti KPD Đura Kiš, Ivan Kotljarevski, odpočinuliše dzekujuci parohovi Režakovi u ljetnej vladičeskej rezidenciji, a po večaršej programi u Bikiću, na ktorej učestvovali i domašnji tanječniki, otputovali do Slovackej.